Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, nam teta khalela was Mr. Post another matter the iTunes very ke continue hi linka then Mayengani the president so no mfuka namuntlha of course ka of course ra ti 4th October kun mfuka ni kuma ku national strong ka Facebook unfortunately nga se swi vona I've been dealing with billions literal of comments la ka channel na so mfuka ni kuma ku hala hosi Mr. Post if you posta hi ti 3th October around 11 if I come so we look at number 1 as you can see on that website I was confused and what's happening because I don't want to walk so it's on number 1 like shouldn't confuse because throughout man can check out website and earlier normally there is a very yeah, and stuff like that and even like like I made sure everyone is aware look over the changes la mangana update and answering a post kwa ka channel amanda vela ni delete because for now asin mfukeni se answering a post yeah and even around 12 yeah and we could post around 12 kwa ran komso kai loko yo nghena ka number 1 lava nga notify vanhu mara sweswo ni nga delete and maybe ni nga tlhela ni chela again tomorrow I guess nga yi delete for now so website leyi ni yi lavisisini and then you come in website leyi yi vita very iCharts.cause it's the first one you wanna kha yi tirhisiwa like general ntonga tirhisiwa so ni fika ni kuma ku yes la Mr. Boss le ka number 1 but kuna an age hence kahle kahle hi fike hi tirhisa swin'we because miri wona kha ni cheka letin'wana leti ti tiveka for example na leti tiveka for example kuna na leyi ya tiveka and then na leyi hosi Mr. Boss a nga sungula update ya ya pop vortex ye loko hi fika hi cheka la hi fika hi kuma ku i le ka number 2 so swi le kuna a huge problem se manjeni like I don't understand what's happening a ni nge ti ni ta tlema ku ni ta swi twisisa ku ni le ka yini or website lexiya maybe xiya va Mr. Boss va tirhisaka xona xi yo rhanga ngopfu I don't know mavona because even this one yi nga ha ri website na yona leyi vona minkarhi yin'we va yi kha yi tirhisa na kona it's not the way it's on number 2 so swi vanga ti-problem letikulu like mina I don't understand what's happening I don't understand and okay ta vuya ka swin'wana ni nga swi vona la loko hi cheka na website yaleyo va okay hi tirhisa it's not on first position so ma swona ku swi somehow I read ha ri kwala vele ngo veta hi update in terms of an top song ya hosi Mr. Post on iTunes kwala wani ya Mayengani mi nga ma hleketa a ku ri number 6 that was the highest position and then ya Mr. Post is actually number 4 anala kuhleka ngo evosa miva sike ta vula tani ku congratulations to him at the rentrinen yeah congratulations to him really number 4 number 5 hasho ku tirhisa sim ta yena tin'wana number 9 look the rentrinen so his highest song on songs a ku ri number 4 Mayengani a ku ri number 5 koko unfortunately swa songs general hi va hi nga dili hi swona so yeah so swi vanga swi va swi a bit complicated nyana in some way yeah mi nga koti ku swi twisisa straight leswi ni zamaka ku swi vona ku in a way loko ku ri hi mpela like a ti home xikan'we a hi ta kota ku va hi swi jaja kahle like in terms of the song halawa ma vona mhaka leyi so in terms of albums swi simple because hi va hi kha hi swi vona hinkwenu ku laha yi nga yi last for how long and stuff like that ma vona mhaka but his top song was number 4 and there is something which I saw guys ni nga mentioniwa on Facebook malungani kwala a ni kombela ku twisa ku swilo leswi nga swi vula yini n'wana mi tirhisaka ti-iTunes loko leyiwa yana ya Taylor Swift yi kombisa ku release date yi ku 3 October and then ya Mr. Post la yi fika yi kombisa ku release date yi ku 1 October ya Mayengani yona yi fika yi kombisa ku release date yi ku 1 October tani swilo a ni ku swi twisa ni ku like what does that mean spirit of praise na wona humese direct and to say sinto siya kwalano you can discuss you can debate and swi tivi ku why hinkwato ti tsari ku 1 October ya Mr. Post yi fike yi huma hi 3 I don't know I don't know ha ri kwala vele ngo veta update na hi Mayengani there are some new updates
I project they are very hard trending like on YouTube. Yeah, hard trending swinene. Kuna some new songs tinga gonya la. Ya malembe haraka number 15 ya ta gonya le. No go see you stuck at but kuna leti nga to vona tinghena la ta nyuwan and stuff like that. Tela ku tona ya malembe da yenda on number 15 as you can see le. And then as you can see it's on number 22. Okay, because I got away like this. Oh, it's fine. And then so resemble getting pushing emunyembano ongo no shono resemble amena kuzeno number 1 ya mina ongo ano shono ko na morinyana shisha e morhla resemble and then tandla se number 21 lero mangovo isukini la mangovo isukini evongo lengovo avongola la ka YouTube vaze va ku afamba unda mangovo ivongo la zasusiwa stuff like that. Maybe ngova ta yili ngona Dr. Story. I think that I include that title because ngona mranga phanda itsale swin'wana yo. So in the 3 October ifike wona mranga phanda ifike itsale ko mfukeni maseve mdoggies amranga phanda wana ngomntu ndawo vu2k nyana kutsele vo mdoggies it's because lo ke cheka nayo kokule yi react different to kokwana Africa ne ya lo posta ka ntsena hi mfuka loko album yo min vele and then nkarhi rin'wana a yi mirini ni fike tsale a update yini kambe ina ndo update yini yeah, I'm just saying ku si yimirini ka update u yimirini khale se na mo 3 days yo we swikomba na ku yi react differently Dr. Sithole loko si bifa wini as you can see kwalani so tile ku tikeni swa vava swinene swi hi munhu so swi komba na ku vanhu lava loko va cheka kwana Afrika na Dr. Story ku na swin'wana swi nga kola ka beef na ku nga ri ku swi twisiseni lero loko no va ni kha ni foyinele Mr. Potso or Benny Mayengani ni nga swi kumaka ku i ncini something xi nga va nga triggera vanhu lava there is something it's either it's a name hikuva hala ka kwana Afrika ni twi na ku i vito ne then na hala ka Dr. Story maybe it's a name because name lero ku xingondolo hi na hi tuku i maybe that name there is something I'm telling you guys there is something as serve as a warning sort of yeah, so as we conclude guys ka mhaka leya la a ni ku twiseni ka nchumu leya la reads no ya website ya leyi ta hi kha hi langutisa just tani ka hi ni hi chekisa ni vona ku i last for how long maybe hala yo rhanga I don't know as we conclude I don't know mina I don't know mina a ni swi tivi and then twi na ku loko ku ri a kha ku tirhisiwa the same website leyi hi tirhisaka i yo tshembeka swinene a hi nga ta va na this issue vona mhaka leyi na leyi va yi ri trusted a ni fanele hi chekisana swi vona ku yi va yi kha yi update ku fana vona mhaka leyiwa na care web so I don't know i khale hi tirhisa laha se no hlamula se ku na changes so swi fika swi venga confusion but ndani kha ni chekisa loko to ni cinca la ka care web lama ni byela hi kota ku update maybe ta ni cinca mani ta tsakela ku yi cinca Mr. Post a wina ku ze ni swi kwanisa because mina I will prefer him to win this time around because if not swi nga va a problem wena mhaka leyi and then in terms of the views hala vele ne lava swi tivaka swilo leswi la ka master T eventually ta ti competisa na the views koko swi lavanyana nkarhinyana ni nge vheta ni competisa hi one day swi lavanyana nkarhi ta ti competisa the views hi vona ku wine mani le ka Spotify na kota ku va ni yi tshamela kahle Spotify ya hlwela ku update na yi tshamela kahle hi laptop ni mi bela to side by side va swi tiva lava swi tivaka last time ku ze ku boha un'wana munhu ni ze ni byela ku hey master T ni khanseriwa vona hi leswo loko ri amukeza swi nga va ta kombela swilo leswi a vuxangwana bya n'wina mi pfa mi ala nkarhi wun'wana ku vanhu va mi rhamba swi swa kona vanhu lava va tshamaka va ri tixangwana nga ku boha va tekiwa mi vona swilo leswi a vuxangwana bya n'wina vanhu va ku rhamba ti ta va xangwana mbarisiwa swilo hikuva a mi tekiwi musi mi ta pona ku xangwanela van'wana n'we mi nga tekiwi swi kona swi endliwaka kwalano why mi nga tekiwi mi tshame ri ku xangwaneni n'wina na ti-apron enforcini ku hava na yin'we ya wena ya becoming ta van'wana mi vona swilo leswi vuxangwana bya n'wina why swa n'wina hi nga swi voni swa kona swilo swi kona mi endliwaka swona kwale tindlwini a hi matshopi a hi makwembe ntsena ma hakatselaka mi endliwa swin'wana mi vona swilo leswi swa n'wina yeah